Il-Gazzetta tal-Partit Nazzjonalista Nazzjon għandha tħallas 5,000 euro f'dan il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri wara li l-Qorti tal-Appell ikkonfermat sentenza tal-libell li Schembri fetaħ kontra l-Gazzetta. Dan wara li artiklu li der f'Novembru tal-2014 dwar Ryan Schembri li allegatament ifrodel diversi persuni u ħarab minn artna prova jimplika b'xi mod lil Keith Schembri. L-imħallef Anthony Ellul qal l-artiklu kien fih insinwazzjonijiet maħsuba biex jitfgħu del ikraħ fuq Schembri u familtu u li kieku Keith Schembri ma kienx viċin il-Prim Ministru u l-Partit Laburista dan l-artiklu ma kienx jinkiteb jew jiġi ippubblikat. Ma kienx artiklu li kellu jxandar fatti provati l-qarrejja, iżda wieħed li kellu ħsieb li jtappan isem l-avversarju politiku tal-Partit Nazzjonalista. In-Nazzjon kienet ordnata tħallas 5,000 euro danni, somma li fi kliem il-qorti tirrifletti s-serjetà tal-każ li Gazzetta ppubblikat fatti mhux infittxija jew ikkonfermati.